Cardozo y Casillas. Cardozo desde la media luna. Iker va a aparecer, tiene que aparecer en este campeonato. Izamu rigiranwa na Minisiteri y'Ingabo cyangwa urwego rw'umutekano rukomeye rugomba gucunga umutekano ruwinda guhungabanwa n'umwanzi. Hari n'ushobora kuvuga ko ari nk'ibiro by'ubutasi bikomeye kuko ikigiye kuba ku ikipe cyose buryo umuzamu ari mu bantu bambere bakibona hakiri kare ni umwanya rimwe na rimwe usaba imiterere idasanzwe ukawujyamo kandi umva utuje mu mutwe. Iyo udatuje mu mutwe ushiduka ibibazo byavutse ku ikipe kandi bikajya ku ikipe yose. Hari abazamu ndakorwaho bagiye bakora amateka muri uyu mwanya. Ingwita ni umuzamu ukomoka mu gihugu cya Colombia. Uyu ni umuzamu uri mu banyezamu baranze ruhago. Ingwita suko ari umuhanga kurusha abandi bose, ahubwo icyo yarushaga abandi no gutsinda ibitego byinshi. Uyu yatsinze ibitego bigera kuri 41 wenyine. Ntawakwagirwa kandi umuzamu José Luis Chilavert, umuzamu ukomoka mu gihugu cya Paraguay. Uyu mu gikombe cy'isi 1998 ni umuzamu usize amateka mu gihugu cy'Ubufaransa. Ku mateka yose muri rusange imikino yakinnye yatsinze ibitego 46. Hari n'abakinnyi benshi yewe arusha gutsinda ibitego byinshi. Aba bazamu babiri Ingwita na José Luis Chilavert bakomoka mu gace ka Amerika y'Amajyepfo n'ubu turacyabatekerezaho. Ntawabura kandi kuvuga ku bazamu b'amateka umuzamu Levi Yashin, umuzamu ufite Ballon d'Or rukumbi yahawe umuzamu ukina umupira w'amaguru. Ubundi ntabwo bisanzwe kubona Ballon d'Or ukina mu izamu, ariko Levi Yashin niwe muzamu wa mbere wabashije gutwara igihembo cy'umukinnyi mwiza ku isi Ballon d'Or. Iyo twinjiye mu myaka ya vuba wenda nko mu myaka 20 ishize hari abazamu biza no tutazibagirwa ku mitima yacu. Bari umuzamu Iker Casillas Fernandez ni izina ritariza mu mutwe y'abantu benshi iyo baryumvishe. Yakinnye mu ikipe y'Ibwami Real Madrid, akina n'ikipe y'igihugu ya Espagne Furia Roja. Uyu yahaye ibyishimo benshi, gusa hari n'abandi yabaye intandaro yo kubuza ibyishimo. Ubuhangange bw'uyu muzamu wamaze imyaka 25 mu izamu rya Los Blancos uvanyemo imyaka afite ni umuzamu n'ubu ngubu abantu benshi bakibuka ibyakoreye mu kibuga. Intego z'umusirikari ku rugamba ni ugutsinda urugamba agakemura ibibazo byari biriho. Intego z'umukinnyi nazo ni ugutwara ibikombe agashimisha umutima we ndetse n'abandi. Ibikombe n'imidari bitariho byagorana kubona abantu bajya mu kibuga bagakina. Intego zacu mu mikino ni ukwerekana ko ari twe barudasumbwa. Niyo mpamvu dukina ibikombe n'imidende biteretse imbere yacu. Akenshi usanga n'ibyo bikombe bidahenze. Nta kirenze ishema n'ibyishimo. Ishema, ubuzima n'ibyishimo biri mu bintu bihenze kuri mu mbe dutuyeho. Iker Casillas si ufite amafaranga menshi muri ruhago, ariko ari mu basumbya abandi ishema n'ibyishimo. Byibuze buri gikombe kinirwa ku isi yabashije kucyegukana. Reka wenda nk'urugero, yatwaye igikombe cy'isi cy'ibihugu 2010, ibikombe bibiri by'Uburayi, ibikombe bya shampiyona n'ibindi. Ubu iyo turebye mu bigwi asumbye ibigwi Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, abakinnyi bamurusha amafaranga ariko batarabasha gutwara igikombe cy'isi cy'ibihugu. Yewe abakinnyi bafite amafaranga menshi nta n'amahirwe menshi bafite yo kuzatwara igikombe cy'isi. Amazina yose yitwa Iker Casillas Fernandez. Yavukiye ahitwa Móstoles mu rusisiro rwa Madrid, ni mu bwami bwa Espagne. Hari abajya bagira ngo ni mugufi, ariko ntabwo ariko bimeze. Areshya na metero 1 na santimetero 82. Yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 1981. Yavutse bigizwemo uruhare n'Imana. Yerekeje urukundo hagati ya José Luis Casillas wari umukozi wa leta muri Minisiteri y'Uburezi na Maria del Carmen Fernandez González wari umukozi wakoraga mu nzu zirimbisha ubwiza bw'imisatsi y'abagore. Si we wenyine wakinnye ruhago mu muryango wabo, kuko murumuna we Unai Casillas yakinaga hagati mu kibuga mu ikipe ya Móstoles yo mu gace yavukiyemo. Casillas ari umwana muto, mu bitekerezo bye byabaga byibera mu kibuga. Nta kindi kintu yashoboraga kwibuka uretse kubariza amabwiriza yo kujya gukora imyitozo ya buri munsi n'imikino yabaga agiye gukina. Kubera uburangare bwe, aho ruhago yarera mutwara ruhu n'uruhande, yigeze guhombya papa w'umubyara hafi miliyoni 1.5 by'amayero. Amafaranga ari menshi icyo gihe, myaka 1989. Wakwibaza uti byagenze gute kugira ngo Casillas avana amata ku munwa wa se wari ugiye kubona akayabo ka miliyoni hafi 2 z'amayero? Papa wa Iker Casillas yari umukunzi wa ruhago, ariko akagira akazi kenshi kubera yakoraga muri Minisiteri y'Uburezi muri Espagne. Yakundaga ruhago akayikurikira ndetse akaba afitemo n'amakuru menshi. Ibi byatumaga arazwiho ubuhanga budasanzwe mu gutega imikino y'amahirwe byo twita betting. Igihe kimwe igeze kuraguza umutwe avuga ko imikino 15 yari burangire, maze abisigira Iker Casillas ngo agenda bijyane kuri imwe muri kampani za betting zo mu gace k'iwabo. Ibyari guha akayabo k'amafaranga uyu muryango, indagu za se kera kabaye zareze, maze imikino yose yari yayivuze irangira gutyo. Agiye kujya kureba ariko yasanze Iker Casillas atarigeze bijyana kuri iyo kampani ya betting. Umuryango wahombye miliyoni hafi n'igice by'amayero. Amafaranga yari afite agaciro kuri ubu kagera kuri miliyoni hafi 5 z'amayero.
ugendeye ku gaciro k'ifaranga kuri ubu. Miliyoni 5 z'amayero ni miliyari 5 z'amanyarwanda. Aya ari amafaranga menshi. Gusa ngo Imana itanga umugisha mu mujyi ni nayo iwutanga mu cyaro. Uyu muryango utarubayeho neza bya gikire wari umaze no kubura akayabo k'amafaranga. Iker Casillas yaje gukora amafaranga asumbya yangaya kure cyane, yahombeje se umubyara. Casillas avuye mu gakipe kiwabo yakomereje umupira muri La Fabrica, wakwita irerero ry'ikipe ya Real Madrid. Icyari cyazamuye benshi mu bakinnyi bakiniye iyi kipe barimo Raúl González Blanco. Yatangiye kugirirwa icyizere mu kipe nkuru mu 1997 ubwo yahamagaraga bwa mbere mu kipe yakiniye Champions League. Icyo gihe bagomba guhuriramo mu mukino n'ikipe ya Rosenborg. Gusa iki gihe ntiyashoboye kujya mu kibuga. Yategereje hafi imyaka 2 muri sezo 1999-2000 ubona gutangira kujya mu izamu rya Los Blancos. Ari umuzamu wa mbere w'ikipe. Iki gihe bari mu matsinda ya Champions League ku mukino wa Olympiacos tariki ya 15 Nzeri 1999. Icyo gihe ajya mu kibuga yari afite imyaka 18 gusa n'iminsi 177, byatumye aca umuhigo w'umuzamu muto wari ugaragaye muri Champions League. Icyo gihe umuhigo waje gukurwaho mu kwezi kwa 10 2017 ukuweho n'uwitwa Mile Civilal. Iminsi 3 nyuma y'umukino yese akina umukino wa mbere muri Champions ya Espagne La Liga. Hari ku mukino bahuye muri ikipe ya Athletic Bilbao banganyamo ibitego 2-2 mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka wa 2000. Yabaye umuzamu muto wabashije kwegukana igikombe cya Champions League ubwo Real Madrid yatsindaga ku mukino wa nyuma ikipe ya FC Valence ibitego 3-0. Nyuma y'iminsi 4 gusa agize isabukuru y'amavuko y'imyaka 19 nibwo batwaye kino gikombe batsinze mu ikipe ya FC Valence ku mukino wa nyuma. Abo muzamu mu mateka ya Champions League muto utwaye iki gikombe. Nyuma Iker Casillas wanyuzagamo agakora udukosa tw'ubwana yaje kuba umwanya wa mbere wo kubyabanza mu kibuga uhabwa César Sanchez. Gusa agaruka mu kibuga César Sanchez avunitse yongera kwitwara neza, naje ikipe igikombe cya kabiri cya Champions League ku mukino batsindiye mu ikipe ya Bayer Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudagi ibitego 2-1. Ni umukino Iker Casillas Fernandez aize muri rukomeye cyane kuba imipira myinshi ikipe mu gihugu cy'Ubudagi yagiye akuramo. Benshi babonaga yuko ari ibitego byari byabazwe. Umwaka w'imikino 2007-2008 yabaye sezo nziza cyane kuri we. Yesheje ikipe ya Real Madrid igikombe cya shampiyona cya 31, anasoza sezo atsinzwe ibitego 32 gusa mu mikino 36 yose. Yatwaye igihembo cy'umuzamu mwiza icyo gihe Zamora Trophy yabwa umuzamu mwiza muri shampiyona ya Espagne. Yaramaze kubarwa bigumwe ikipe ya Los Blancos. Yira nawe mwana w'igikundiro mu rugo. Ibyatumye 2008 wena Raúl González Blanco bahabwa amasezerano y'ubuzima mu ikipe y'ibwami Los Blancos. Iyi kipe mu masezerano hashizwemo yuko Iker Casillas naramuka yifuje kuva muri iyi kipe azatangwa miliyoni 113 z'amayero. Mu kwezi kwa 2009 yafashe umuhigo wo gukina imikino myinshi muri iyi kipe. Urusanganwa umuzamu Paco Bullo wari umuhigo wo gukina imikino 154 nk'umuzamu mu izamu rya Los Blancos. Iki gihe afite imyaka 27 y'amavuko gusa. Mu mpeshyi z'umwaka 2009 nibwo baherwe b'Abarabu baguze ikipe ya Manchester City mu gihugu cy'Ubwongereza hakwigiwe bavuga yuko bashaka Iker Casillas wagomba gutanga miliyoni 129 z'amayero, ariko ibi byarangiye bitabaye ari gihuha. 2010-2011 nyuma yo kugenda kwa kapiteni Raúl González Blanco na Guti wari vice captain, Iker Casillas yabaye kapiteni wa mbere w'iyi kipe yungizwa na Sergio Ramos, Marcelo na Gonzalo Higuain. 2011-2012 yegukanye igihembo cy'umuzamu mwiza ku isi. Ibyatumye agera ku muhigo wa Buffon wo kugegukana inshuro zigera kuri 4. Nyuma mu kwezi kwa 5 2012 nibwo yuje imikino 600 mu ikipe ya Los Blancos anegukana igikombe cya shampiyona cya 5 ari kumwe nayo cyari cya mbere kandi atwaye nka kapiteni w'ikipe. Yitwaraga neza. Gusa hashize amezi 7 yegukanye igikombe cya shampiyona, Jose Mourinho yatangiye kujya mwicaza ahitamo kujya akoresha umuzamu Antonio Adán nk'umuzamu wa mbere. Nawe ntabwo byamuguye neza, ariko nyuma kubera igitutu cy'abafana Iker Casillas yagarutse mu izamu rya Los Blancos. Mu kwezi kwa mbere 2013 Casillas yagize imvune ikomeye cyane. Mourinho agura umuzamu wo kumusimbura Diego Lopez ngo akaruta kandi karakamira. Mourinho utarakundaga Iker Casillas mu myaka ya 2013 yaje gutungurwa no kwirukanwa. Benshi bavuga yuko yirukanwa kubera ko ataracyumvikana na kapiteni w'ikipe Iker Casillas. 2013 Real Madrid yazanye umutoza mushya Carlo Ancelotti. Iki gihe nabwo Casillas yakomeje kwicara mu ntebe y'abasimbura. 2013-2014 nubwo yari afite imyaka yo hejuru yakomeje gukora cyane ndetse aza no kugaruka mu izamu nk'umuzamu wa mbere. Batwaye igikombe cya Champions League 2014 batsinze Atletico Madrid ibitego 4-1. Niwe wari umuzamu kuri uyu mukino byanditse n'inshuro ya gatatu we ubwo atwara igikombe cya Champions League mu mwambaro w'ikipe ya Los Blancos. Umwaka w'imikino
2014-2015 nabwo yagarutse ari umuzamu wa mbere w'ikipe. Gusa ihangana ryari ritangiye kuko ikipe ya Real Madrid yari yamaze kuzana umuzamu mwiza ku isi icyo gihe, Keylor Navas, umunya Costa Rica, waruje yigaragaje cyane mu gikombe cy'isi cya 2014 cyabereye mu gihugu cya Brazil. Casillas yegukanye igikombe kiruta ibindi mu Burayi, igikombe cy'isi cy'amakrebe, anagira ku muhigo w'imikino 700 wakinira ikipe ya Los Blancos 2015 mu kwezi kwa karindwi. Casillas wabonaga asigaje kwambara ubucoce aho yambariye inkindi, yagiye mu ikipe ya FC Porto yo muri Portugal. Iki gihe abafana n'abakinnyi nka Xavi Hernandez bavuga ko ikipe ya Real Madrid ikoze amakosa akomeye kurekura umuzamu w'ibigwi mu ikipe ya Los Blancos. Amakosa yashinjwe Florentino Perez wemeye kumyawirwa agenda muri iyi kipe. Tariki 29 Nzeri 2015 ku mukino wa Champions League bakina n'ikipe ya Chelsea yo mu gihugu cy'Ubwongereza, yavanyeho umuhigo wa Xavi Hernandez wo gukina imikino 152 muri Champions League, atanakira hacicikirwa umuhigo wa clean sheet nyinshi muri Champions League warutwe n'uhoza ari umuzamu wa Manchester United Edon van der Sar. Casillas yaramaze gukora clean sheet 51 muri Champions League. Clean sheet ni imikino umuzamu amara atabashije kwinjirwa igitego mu izamu rye. No muri Portugal yakomeje kwesa imihigo, anafasha FC Porto gutwara igikombe, atwara igikombe cya shampiyona n'ikipe ubugira kabiri n'igikombe cy'igihugu cya Portugal Taça de Portugal muri Nyakanga 2019. Isi yose yacitse umugongo nyuma y'inkuru yavugaga yuko Iker Casillas Fernandez yagiye kwa muganga kubera uburwayi bw'umutima. Gusa nyuma y'amezi 2 yaragarutse atangira no kwitoza, gusa FC Porto yitamo kutamushyira mu kibuga kugira ngo abanze akire neza. Yakomeje kwifuza kugaruka mu izamu, ariko abaganga bamubwira yuko nta mukagarutse mu izamu itari kuba byiza. Yewe yategereje amezi 18 ngo arebe ko bizarangira akabona gufata inzira igaruka mu kibuga. Iker Casillas ariko yabonye ko bitazashoboka. Tariki ya 4 Kanama asezera ruhago. Amaze gusezera ruhago, Florentino Perez yahise amusamira hejuru nk'umunyabigwi w'iyi kipe, amugira umujyanama wihariye. Twarikije ku mateka y'ikipe y'igihugu na Iker Casillas mu kipe y'igihugu ya Espagne Furia Roja nk'uko bayita. Yegukanye ibikombe by'Uburayi 2008 na 2012 n'igikombe cy'isi cy'ibihugu 2010. Bwa n'ubwa mbere kandi Espagne Furia Roja itwara igikombe cy'isi. Ku gikombe cy'isi cya 2010 by'umwihariko hari ibyo azahora yibukirwaho. Umukino wa mbere batangiye mu matsinda barawutsinzwe, batsinzwe igitego kimwe n'ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi. Iki gihe abari bari kuri uyu mukino bashinje Iker Casillas ko ari we nyirabayazana kubera kurangarira umukunzi we umunyamakuru Sara Carbonero wari unyuze hafi y'izamu rye, amukurikiza amaso nayo kubera kumurangarira. Ararangara, Ubusuwisi bumuvumba igitego cyaje no kurangiza umukino, Ubusuwisi butsinze Espagne igitego kimwe ku busa. Ibyatangiye nabi ariko byaje gusozwa neza. Espagne twara igikombe cy'isi cy'ibihugu cya 2010 batsinze Ubuholandi ku mukino wa nyuma. Mu kiganiro n'umukunzi we Sara Carbonero wari kuri televiziyo ya Telecinco mu gihugu cya Espagne bakunda cyane, yamubajije impamvu ibanga ryo kwitwara neza kuri uyu mukino. Iker Casillas mu gihe yamusubizaga, amarangamutima yaramutwaye aramukurura maze amusomera imbere ya televiziyo. Abantu benshi bati ishyano riraguye. Bueno, ¿cómo empezó la cosa? Y mira ahora. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a decir? Pues que me digas cómo estás, cómo te sientes. Pues me pillas en un momento muy feliz, muy contento. No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿no? Me voy. Madre mía. Bueno. Yaramwiyegereje aramusoma. Ibyabaye kuri umunyamakuru, abanyamakuru mu gihugu cy'Ubwongereza bashatse no gutanga ikirego kuri Iker Casillas bavuga yuko yari yarengereye akarengera ubudahangarwa abanyamakuru duhabwa, ariko ntago byaje guhabwa agaciro. Nyirubwite barakundanaga kandi ngo urukundo uwo rushatse ruramusanga. Iyi couple yahise itangira kuvugwa cyane ahantu hatandukanye ku isi, ari nabyo benshi banibukira iyi couple ya Iker Casillas na Sara Carbonero, umunyamakuru wa Telecinco. Mu gikombe cy'isi cya 2018 Iker Casillas ntibashije kujyana n'ikipe y'igihugu ya Espagne Furia Roja mu gikombe cy'isi mu gihugu cy'Uburusiya kubera ko umutoza utoza ikipe y'igihugu Jireni Lopetegui atamutoranije mu bari kuzakina igikombe cy'isi. Iki gihe ntiyongeye no kugaruka mu ikipe y'igihugu. Casillas hagati y'umwaka wa 2004 na 2008 yari mu rukundo na Eva Gonzalez. Gusa 2009 ubwo Carbonero yazaga kumuha ikiganiro, yahise ahitamo kumusaba ko bakundana, batangira gukundana. Urukundo rwabo baza no kuramya 2010 mu gikombe cy'isi ubwo basomaniraga kuri televiziyo ya Telecinco. Aba baje gushyingiranwa bafitanye abana 2. Casillas mu gace yavukiyemo ka Mostales Madrid, kubera kumwubaha bamwitiriye umuhanda. Ni umuhanda witwa Avenida de Iker Casillas cyangwa se Avenue Iker Casillas.